O te patalo fatu sa moa I lau whaafonga I le nei vaenga o le aso. O le aso o le sapa ia le nei o le li a mātou I nei Amerika, nei California, o le aso sa. Io e le tātou tie whaingoina tātou tu ai kirsiano o le aso sapa ia. Io e leo le sapati anafi. Ala sapa ia le so, ia o le so foi la ia o tu sisila mai, ia ile masanino u ile vana o na nei o le sa whamantunga, sa whaifatasi whamantunga le matu whalilua, ia na umalea ia o na matu wole il matu lava whatsa sa whaiai le matu tona I o le aso sa tina. Leanga o lea e usufono ma matu whamawai me au usufono le matu kalesia e a mata malanga I whaangatono nei vai aso. E mena la le to te vai mai ia o whaamantunga ia sa whaamantunga. Ele pima ne fulo sa whaawa watu e ia wheta tu por kalambe ne sa ia le ale ele ese me le ngai na me I whapia fu isi sia masala isi silo sa o fusa o whaamantunga ia tu e wheta tu por kalambe. O le aso tolu, numera tolu le nei masina, ia I le whaitaunga o aso wha le masina. Ia auto sisila mai o lo tau whaisi ti leila I titi a te ropulan me le wha le tonu o le tatu system, ia e tatu o atunu e whaiwhai a le lei. O leo I iri tatu insinia, ioi. Na o tatu producer whaali lua tele ia nei mate whatasile nei teimi. I nei tatu insinia whengofia na ia mai ia tulang o mawhapena. O peo nei o purua lua ia amatai le tatu tautua ma le tatu au unanga. O le nei aso sa whamanu atu manatu foi peo ele whaisatu po kalamila aso sa pita ia na le whaataunuina na nafi ia o na o le prokalame ale matu e kalesia na nafi. Ia, le ngate na au prokalame fo ia le mawhanau, mo tamaiti fo ia le high school. Ia, le latu prokalame ia pina mai ai, uma le matu prokalame wha le kalesia, le matu kalesia, ia na ngai lola ia le I prokalame whanau I mea o waonga. Pio le mea na le esa tu por kalame nafi. Ai ua te le ata tu mta ua e au ina fita no ina. Pio le mea na ua lotu ele ni temi. Ma ua ele le matu na umatu le fontanga fa le masina le matu au lotu. Pai le matu to na I mo naitina. Ia ma matu tau ma vai lo ma le matu au sfono. E sunga le fa fengainga ia male malon fatua sunga ya Samuelu aftiti ia mal fatua ia mane ia me se fo ile sunga le o ia tofa maramo fatu ia mal fatua ia ia balu ia tainane fo ia le taiti akono ada matu kalesia ia le tofa ia na mulau ulu fiso le vasa. Ia pio le au sufono le na le matu kalesia. Ia sa tu o te alu o te sufono pitai ia o la appointment a la u cardiologist. Ia o le aso se fulu ma le valu. Ia ele mwhaina u koe rush mai nei se tuno. Ia o mafo angare na ua le whaataunu inai ia o na I te ua latu se Samoa ia e whaale tonu ai. Ia o na o appointments na ia peo mafuanga na walaina o le anga ia o mausfono I le native sanga. O le temi mua le nei o le matu fo I whaife au e toi fo I atuai I Samoa ma toi wheloa I le ngato le kalesia o na ainga o na wo ia peo le mena ua misi alo whaifo
sia li fo i masia la whainga malanga ia ona ili o te nā malelaina ia whengai o pepa whengai malinei tunu ia o lona whauunga e whau ua ele matu whai whiau i le tausanga ni e mawai sa tau whau o tausanga tia ne i tai o tūlanga le nai o te nā malelaina ia le la o pule alofa le tua ua serol me uma ia o mwhai fo i ona ia le la o le a whai malanga tuai ia ma whau ua lolo na whaunga e mawaila na whasa ia o tūlanga na mō re silafia ia i nala lea tau te wā mai ei, ia i le masani no u la e papa e atu whape. I le nei i tatu tautua ma le tatu unanga. Ia a o tūlanga i oe wha auro ia i oe. Ona o le matu ia la whai malanga atu mō le lua vai aso. Lua vai aso ia o aura lea ua tu mai ai le matu ngā ruenga ia mō le tasi ma le awha vai aso. I oe. Tasiman a whawaiaso. Le matu ta mai e kālesia. Ia i ke o te wawa ia mo se teimi le tu mau. O le nana ia i o le whiau. O leo o te nero o te sau o te tilo atu le tusi whaita waso le so. O le ama le tusi whaita waso le mataio. Ai le whaungaina le matu whaiwhi au o le matu whalelua sana whaungaina le sana ria whaungaina tusi Ioane. Tusi Ioane. Au o whiwhi whoila e usul pesele. E tau tala whea ngai e le whi au. Ia matusi whaitau o le nei aso. Ma le pese na usul nai le matu na taita ia i le sunga i le whaiwhi au. Ia Petero io sono Petero io le fai una lo ia tosia ia le kalesia le vai le ola io Petero tau fangu ma fatua io la uole na san la unga la ile tusi le fi e tu ele le ma uskur pesile ale la tu su nato ona pi e tala fe ngai ma le tusi fai tau na tusi mai e pesile. O mai ile nei vai puna e ono fosala nei. O le puna o le ola uasu e na e Yesu. Fa'alalanu Fa'alalanu to te mana mai nai. Fa'alalanu nei ai to te wha'amamarim. O mai e ua fia inu o mai lava. I le vai e ua mati ti valama ave fua e le tawai a feinu a feinu to te malili e ai. A feinu i le nei mai to te malili e ai. O mai lama e tau so e mama i mai vai. E whate ai na uma mea tō te leangai. O le toto o Yesu. O le toto e mawai le file mu. O le toto o
Yesu e mawai le file awale masalo chalo loto tele maua le ali I ua whaamaoni na tele tulia oto lona lofa otua lona lofa eleliu e whaababa lona lofa otua eleliu e whaababa le atua tau tasi pa iai o lo mātou tamā pa ia tau tasi o le atua mamalu o le atua mamana o le atua ofo-ofogia o le atua o le aise amatanga le aiso na ngata o le atua o le olefa ma le omeka o le atua leo o le atua na te taitai le soifua ma le ola o le tangata a o le atua fuafua e o mea uma le langi ma le lalo langi ma mea uma o lo tumu ai whaftai lo anga le lei au lia ma le mania le asolo na tolu o le nei masina I le whaitauina o lo mātou ola wha le lalo langi whaftai I lau tau singa malu whaftai I lau puipuinga malu I lo mātou ola o lau tau singa I lo mātou ola I mea ai o vainu o lava o le ea mana vaina I aso taitasi o mana onga o le tangata e te whaafeiloa I ai lo mātou ola mai ai lo mātou wala e le tae au le ta oto ifo le pō ta mai whaafetai I mea uma whaafetai I le nei aso sa mātou urufale ta leia pui ma pā malotoa o malu sa o malu pa ia sa ta leia o ni whaitoa e mātou urufale atu whanongolongo I au awhionga a o te talai mai lau awhio e ala I au awhionga e tō lau mai e lau au whaingaruenga whaftai mo le whi au le nei aso ta ape tofu le ia tofu le manu masiana ia ma lele atu le tua sivi o tali mai lia I mātou o lo o tali I manuia mai ati oe ta mai whaafetai tele ia a whio meia o rua nganga pa ia e tau tō rua soaswani mai le nei aso e fesoaswani I so mātou le atua toa se vai ai atoa mea uma I ate oe. Mātou te malolosi ona ua e mafuta mai. Mātou te lose mea ina ua e whatasi mai. Mātou te loto te tele na ua e le tūlafoa I mātou. Ia, manuia whi au mga ruenga o te toe o le nei aso. Wha manuia ta mai le usu ngā whono lau e ka le sia au. Le ngata I totonu o le pulenga manutanga ruenga I Amerika, whapena, Hawaii, o New Zealand, o Australia. Po whea umalava o lo iai ia le au whainga ruenga ma tangata lo lotu. O le e whakasa. Ia, whamanuia, pui matia ro la tuola, I le anga atu ma le toe fo I mai, whanua o lo o whaimo matu tofi. Ia, talo mo ro la tuola. Ia whaataunuina I Samoa, tamnoina o mta upu e ati ia e ai lau whi au malau ngā ruenga. Toe fo I mai ma wheloa I le manuia mai ati oe. O tiu te mawhaiva o le nei po, wha atua toe oe, se le atua toa o lau o onga. Ia, tatu malau fio, te ia o fo I teimi o te toe. Tō whāma, wha tō whāma, toe wheloa I se aso mua I lau lava pule whasoa. O te talo tamai. Ui mangalo mea uma I toto pa ia pi ono matu wha manatuina le nei aso. I o matu se ma wha le to.
e siri musalo matu ngang whaftai ia wanoa ua e au mea. Matu te mana tua ai le whaoratanga na e tapena mo so se tangata. I lou lava sua whaisu o le mawala aue. Amene. La 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 Pese se lau lua tasi. Leai, se lau lua tolu. Se lau lua suma tolu pese I tutonu o tus pese. O mai ile nei vaipuna. E o nofo sala nei. O le tusi e yoane. O te ele levan mautuna o taruna o taruna e luta pulea. Ona o lesa Pea o le tusi whaitau asona o le so pe tai ia o tusi nan whaonga le matou. Tofio nei aso. Ne sunga ia pe tero tau whangu. Sana ia tala noa ai ma tau mwhai e tala noa I le tā ua o le mole meo le ngata o le tua oi tangata. A o le mole meo le sacred space. O le bā. Lea tatu wa ai e whapalangi pita o whaintatu wa I o le bā pa ia. O le bā tangata, o le bā tausi. Iwe. Piu inasa anga iai I le tusi a lela whai mele pese lea na tatu pese nei. O I o le whaasino manga o pese lea. O le tusi tonu walen whaangai ma tuwhi au ne. E le whaifi au o le bai o leola. O le tusi o le malanga I Galileia. Afasili. O a mea na a fie le malanga lea. E te le afasili whai I malanga lea. Ai se ana whaatatau ai I le tusa o le mata le la anga I le spot se lea. Na le spot. E le I whaapena whaanga I lalo o se la au I se mea paulo. I le I whaanganga I fo le malanga I Galileia. I o le au so e whaawau nisi vaenga o le malanga. Ai se mapuane e sui lalo se paulo. Ia pe mapuane se porotito se fale. Pe mapuane I seisia mea. Ai mapu I folava I le mea tau o le vai. O le vai eli. Ia e. Koi ngā pina mapu I aile ia le faola. I le tu sa o le mata o le la. A whamatala la ia le malanga lea. O le malanga I Galileia. E le whapena leo malanga le aunga o le mea lea. Ioi. O le whi au... Ioi. O le whi au na te whaamatalaina. Le soifua wha Yesu. E leo whaamatalaina I se paolo ma se la au mawhala. Leai. Leai a se isi mea na whaamatalaina. Na whaamatalaina I le me tau o le vai. O le vai eli. E whaamatala I le nature, le natura o tangata e tupunga mai ai tangata Samaria. Ma tangata Iuteia. Ioi.
o le tāua ia o le atotoa o le tangata e tau alanga i ai o lona pi wha nickname o le Eli Vai a kopo. Pe o tasi lea i ngoa i loa i a kopo o le tangata Eli Vai. Eli atu lea vai. Eli atu lea vai. Eli atu lea vai. Eli, a whai maila foi upu se fulu toi tilo sto le pese. Le whai maila to pese. O le Ioane wha a o lona whai pusu wha. Le la whai tau inatu, ile tuspa, ia le a tol, se fulu mar wha. A o se inu i le vai o te avatu i a te ia. E le toi fia inu la vai ia. A o le vai o te avatu i a te ia. E a vea i to tonu i a te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e wha vau. Physical water and a spiritual water. Eoi. Pe o le whenga malanga lea, e au tele taulai uma i eile vai le chapter ato lea. Eoi. E wha matala mai i le ese senga o le vai o le tangata i lo lato vā tua oi. Lea le wha matala, this is a conversation between Jesus and Fafine lea. Eoi. Fai mai Yesu, ia se Yesu mainga le nā vai i si aula se iu. Fai mai le tala le tamai tai. I te sila fia fo i e oe o le iu taia o a ura samari. Ile ave ia tala noa i le meo lea. The sacred space. O le vā. Le vā upuna le vi a vana le lua. A le wha matala i e Fafine. Ioi. Se fa matala menan fatu e ta ua le va inga lau tele le chapter ato. Mai e lona matanga e tau i, e fa matala ma i ati oe ma umatato uma. Ia le va inga lau tele le tustala. Na mafua ina manatu tustala. Aisea i le spots lea. Le amena le filo i sisi mea. Le amena le afe Yesu si Paulo. O se la au. Ioe. Aisea. E iai lona tāua. E au noa lo le vai ma le soifua wha le ola o tangata le soifuanga. I lo natura wha le soifuanga ma lo natura wha. Mate tatu. Ioi. I le anganga e masani e mātou sa mo Yesu ia. O le ola i le vai. Ioi. Ia wha so o ne ma le tau mawhai ale maloe ina ia sefer swa vai. Ai atatu tilo le i mata pu ato le tau te va ai. Matatu tilo le setting. Tam fai tali le upu le fesiri ai sea. Why? Ai sea le mafuanga. Ai sea na malanga mai Yesu. Mai Judea anga i Galilea. What's the reason? What's the purpose of that trip? Lehan mafuanga. Tasi le mafuang taua. Because who knows? Maybe he's going to meet somebody to a special spot. Yoe. Wala e se taua malanga. E taua. E taua tele le malanga pe a tilo e te vai. Langa le mfaila na malama i le pes. Paule me fascino pesene na meni. Ole a foi. O tuspa ia o tala tuspa ia na mau mai pesele. O mai ile nei vai puna. O ile ni Ioane le sfuma fa. Tato tilo le Ioane sfuma fa. Ele ma faina fa matala le foi upu le sfuma fa ia te oima. Na te au maia le sua malie o le message lea. Tau te va ai a toa maia le foi umamue tau le fai unga. E au maia le malama anga a toa le sua malie o le mea o le tangata malanga. An malanga la Yesu. E alu le whainga malanga. E loa e Yesu
lea ia me to'a ai le malanga, o me e la pelape ai le whainga malanga, o me fitai, lea la pe umala i le vanga, fitai ia i le, no lei, a whena fitai ia i, e le i fitai ia i se taimi a tūlanga paolo o le aso, po le tae au sengi, po se taimi ua whaifo le matau le la. Feiloa ia ilea, i le tū tonu o le matau le la o le tau vevela, fai tau le leie e Yesu, o le tū maanga, le aile, e le e usu pō tangata i le vai elia. I le eise si e alu i whao au. Nā lana o mai wheme Yesu lana uso, o e whao, so wafe mai i. E lole le Yesu, e iai le tangata la te whetai ai, o le alfa fine, whai mai, i halu e halu. Halu e whailo te orua e te lua, a whai mai le tala fine, a e se le ai, e le so te orua, a whai Yesu i oe. Halu e whai te orua to a whato, o lima pe to fit, to tai to orua isi fo fine, nai to te, o mai, se i o avatu i ai le vai o le ola. So in other words, Jesus gave himself to the woman. Wa ofo atu at whawhine langa isia. Who is the living water? Who? O ai le vai ola le i tanoanga lea. O ai le vai o le ola le i vai mai Yesu. O le vai te au mai nei le vai eli lea. Fatu foi fa le mer fa fia poto fine. Fai mai. Wa e oe ma le matu tama. Na ia eli le vai le nei na matu feinu ai mai. La le si vai le fai mitam. Pita manatu ia le tina. Le fa fine Samaria. Le to inga vai le asua ilunga. Io. Ai fai mai le tala Yesu. Exchange ta vai a mai le vai na so in. Le vai o te batu. Wa. Uia. Jesus is a living water. Io. Fiauna e na tano ai le tofi o matu. Le mea o le fesili atu ai pe au mai i le mole me e whaamatala mai e le tamaitai. E whai atu iai au mai le ese senga. Barriers tua oi. Ai le ole aunga le nā. O le whiau atua lea. Ile ole aunga le nā o le whiau atua lea. Ioe. Where Jesus tells a Samaritan woman that his living water creates an eternal. Tusa le taua le tatu vai le tatu o le mea o lo tau mawhai. O le vai e ola ai le tamata. Elena o mea ai e ola. Ioe. Elena o le tatu whape, Elena o le tatu wola. Io tatu a ai. Ioe. Taua ina io tatu a ai. Ina io tatu feola. Te whapena umale vaile au mai e Yesu. Once ata maitai. Once ata tu te talia ai Yesu. O Yesu o le vaiola. Ile au mai e Yesu sisi me pau ale me mai e Yesu ia te ia. O ia na auina mai. O ia e maliu matuetu. O ia o lona toto e manui ai tatu. Mlen tatu whenua ne whamantu me le so. Ne tu te wa ai mai of. Ia, nina. Ioi. Ne o sau e wha wau atu ai ia le tatu porkalame. O le ne ia so manui e tele. Ia usunga fono le whakasa i le ngata i Amerika ne New Zealand, Australia, maso se mea. Ia, o le nga. O le tau o le whiau pei o na au mai mutato i le whainga malanga. Na ia o tatu loa. E le tutupu fua mea. E ana no malanga.
e iai mea e whiangai ma tātou lunga o le ala. E iai lona taunuunga, so se malanga la whai iai lona taunuunga. E iai mea, e iai ia lape ma lape lapea e whiangai ma tātou lunga o le ala. E tu ia le vai lunga o le ala, tātou te ui le vanu, tātou te hae i maunga. O le tangata whai malanga, e whiangai ma puapuanga. Whiangai ma tangata whao mea o le ala. Ioe, e whiangai ma le so wā o le vasa. E whiangai ma mea lava. A ole o ngātu tono ia whai ngā malanga. Tātou te o, tātou we are having that journey together from the beginning until now, until the end of the year. I le whai ngō whie tātou whai ngā malanga. Tātou te whetōtō ai. Ioe. Tātou te whememe ai. Tātou te popole. Ioe. Tātou te whetui ai I lunga o le ala. A o le mele au mai Yesu, whai mai a Yesu. A au tō wheino le vai le te, ioe, te taumatai mai a. Tō te toi wheino fo. A o le vai o te avatu. O le whai ngā malanga le tātou te ui ai. Tātou te ui le whai ngā malanga o whai ngā tā o le ola. Ioe. A o tātou ola ma o tātou wheinu e tau mawhai le ola o le tangata. Tau te whioti. Ai a o tātou whioti for during the journey. Ai le o mali lie wha le anganga o tātou roto. Ia. Whai maranga fua tātou. E whai maranga fua. A o wha manatu e Yesu le tala lea Ioane. Tusa po lea le mea whia ngai ma o tau le ola ni. I o tātou loa lo tātou wā tangata. Aisia, e ona I le atua lo loa mua o lo tua oi. E sili atu whai mai le atua. Alu, tu urau tauranga. Aisa ue alu whale le mua lo malo uso. Oh no, yoi. Poringa naro sa tauru. E alu au tafa mua. And then, upright. Na, ole whaalo te lenga na o le au o le mātou lau lea te tilo iai ana nei. No whai mo whaano mulongo ioe I le taua le au o le sunga I Petero ioe sa tau mori o le nei aso. Ia, au o te ila lo tau sau e tau su e whapea o tu se wheta waso. Au le ila ese le po sana whi auan au o fifia. Langa nausu fo ilan mato pese la nei. Ioe, tau, o e ma, o tātou o lea e alu le kātou journey, ne whai tātou whai ngā malanga. Ioe, whai mai le malanga, o le malanga a Yesu monso, e ui mai I utaia, e anga I atu I Kalilaia, o le malanga. O le hata wha le malanga, e whia ngai marifia ai, whia ngai marifia inu, e tau I misa I lungo le ala, ioe. E fe ese ai, e fe tui ai, e fe loto le angai. Ina ua, tātou na nau e inu le vailea. Le vailea eli mai le na puna ifu, le na puna ai, le puna mai le vai puna. Pe tai o le vailea fai mai Yesu, au tau fe inu ai. Ioi, o le hale vai, o Yesu. Tātou te talia ro le vailea. E uia ino tātou whainga tea ngai ma whainga tā o le whainga amalanga. O le mea tuturi loa tātou, o le journey tātou te o'o to the right destination. Ia tau tātou I le taunuunga pe a whaia tātou te sāwa valia I le ala lea I le whainga amalanga mo tātou loa talia tinga. Ma I o tātou loa au tafa o e ma. Pe mai lo leo paulo. I oe. Ta mo e atang tai lana lein. Ta mo e atang tai siana lein. Au ole au tilo fue au tafa. Mena e lawe ai. Ia mato ulu ai. Ma le o tātou le tini. O mai le nei mai puna e ono fosala.
Nei o le puna o leo la uasu e na e Yesu paalalanu nei iai paalalanu to te whaamamai. Ia, ona ioi. Whamania tira mai le tua i le lona sapa ia i le masani nu tautua tua ia te oe pe tai ia ona sa misi le tatou tautua ma le aunanga nafi ia o manatu ai se i whaau i le nei maenga o le tautua. Ia, manatu sa moa o le ua a songfua nisi o le tatou atunu o sa moa o le songfua le so. Ia, o manatu i whapenai New Zealand ma Australia. Ia, a o matou ne whato a matou le aso sapa ia le fto uma ia matou whamantunga ma le aso sa ia o le matou anga i no watu tatu teimi la tari tu la fitu te fitu ia minute ta le tu la fitu ia ia nei matau tau mafua ia no sau o te lenga isia vai aso lente ni no pisa kuia au whawhetai la i le tua lea la ua tau ane ai ia le Samo matue au mai ai le whaasaonga o lea se i utango pia au mai le whaasaonga ana utango whaau talatu na utango whaau talatu ia le tūlanga o le whaasaonga mai i le so upo le malo ia po e lava le so upo le malo o le li i o api o le whaau talanga na au mai o le so upo le malo o whaau tala mai whapea whaasaonga o la fonga ale Samoa Observer e winga i tonga fitinga o le pale mia i New Zealand ia September 2025. No pespese tu i o whaangolongo i le ori ia o le tio ia langolangoa tu le epa ma le HRPP. O lo avatua i sona tu langa not only a challenge i le tu langa tau whaaleanga. Ma le tu langa tau whaavalea o lo whaia pea. O te whanau ia e mai whea ma le lilo Kanata ma le lilo mafi lea mai Australia o lo whanau awani whatupua le vivesi between us le vau tato a sacred space tato vale lei ai au no tau sila e au no tau sila fia ile ese senga ma le quality o le tatu tautua ma le tatu o nanga. Na il pino fai atu o tele i mawaina ia se mo se meo se whaka o le mea na o whaia o kango I recorded io tango play lungo la u TV I record la telefoni io le whaka lea no me lo le tango to vi right after le tu se sile mai ai le pepare te ua tu te ule manino io
o lo'u fa'anaunauga ina ia mafai ona manino ma malamalama au fa'afetai la ina ua pesepea ma pesepea o te'i lo vai tu ae uso lo lunga le observa ioe ae uso lo lunga le observa ma fa'amatala me le observa e mai foi la observa se sei sini ioe pau ale mea na utau tatala noa pe fole le no fatu langa le uto o maia o le fesili momo langa le no fai atuana over ai ile upu papalangi confidential ioe sai lalo ile footnote o le whakale so e wanda lo toma lo mafufau a fai e confidential ngi mea fai fiana mai e le tioia tu si mani mele te va ua tua ele se mukango handwrite afino faku tango fa ngar telefoni e record dai mai le porkala mele ile australia io no tilo lo ilanga no na va e le ilunga o langa ma vavele MOS vavele e na tele i fa pefu nga ke tiska singa mai fa matala mai upu le upu io pawale mea le fai mai wa mawar pelo o upu i le lepe ona utoyanga ia tu iai ina ia mafai sa mo ona utou sila ile esesenga o matou o nanga io o tele fa tupua se tala o tele fa le ngaina se tangata ai o te attacking io tangata na latu a mata mea il moto fa se talo sia la io ela ori ia toe au mai le ala ua au mai le apo le tala ale malo le ala utango e faitau atu fa'asaʻoga government of Samoa fa'asaʻoga o lafoga a le Samoa Observer e uiga i togafitiga o le palemia i niusila ia setema 2025 lelei pea ona outou fa'afoga e o fela ori ia le tio ia lagalagoina tulepa lelei na mai fa'afoga le mele lo tago toe faitau atu aso sa tolu me o ananafi o matou le ufto aso tolu matou mai o le sansa o le mesis le ifafo o ananafi so upu ale malo o la fonga ale Samoa Observer taluai nei e winga i le toe fa'aolaina o vai ngā tupe ale palemia sa fa'atupe ina ai ona togafitiga i niusila ia setema i le tausaga na te anei oni la fonga e se ma ele fa'amaonia kanata mai fea mafi fa'afoga le mai e le upu o upu ia o upu ale so upu ale malo a mai i le malo o Samoa o lo silafia e le atunuu sa tu uva'a fa'anatinati e se atu le taʻitaʻi o le malo mo togafitiga fa'anatinati i niusila ia setema 2025 taluai ona o le fetu'unaʻiga o tulaga tautupe a le malo i lenā taimi ma le vave mo o mia ona malaga e se atu le palemia mo ona togafitiga sa ia pinagalo ai e fa'atupe atoa e lona aiga pasese o va'alele ma tau ona togafitiga ma sa fa'apena iloa ona fai fa'afoga valelei o aiaiga o faiga fa'avae a le malo le ala iai le fa'akā lea na o faitauina te uma fai o tautaga faitau atu le fa'akā o aiaiga o faiga fa'avae a le malo e agava'a le palemia i togafitiga ma siaki fa'afoma'i i niusila e fa'atupeina atoa e le polokalame a le malo mo gasegase e auina i fafo mo togafitiga i lea vala sa fa'aiuga fonoina ai e le kapeneta ia setema o le tausaga na te anei le toe fa'aolaina e le malo o vaega tupe uma o pasese ma tau o togafitiga i le palemia le fa'afoga lelei peita'i le ilu peita'i
I le toe taliu manuia mai o le palemia I Samoa ia Novema o le tausaga na tea nei. Sa ia faailoa manino ai lona finagalo I le kapeneta. Ua maea ona totogi uma ona togafitiga ma pasese e lona aiga. Faafofoga mai. Ma o le aia le talosagaina le toe faaolaina o nei vaega tupe mai le malo. Sa ia faailoa faalaua I tele foʻi lona finagalo I se tasi o ona fontaga ma tusi tala ia Novema o le tausaga na tea nei. Ina ua tāpā sona finagalo I le nei mataupu. E o'o mai I le aso e leʻi toe faaola ia faafoga o sa o ala lau taumate le no faatuina ua ulaua ina tuna pepa le anaki I le aso. Really, le lau sa o le lei ala taumate. Ua tātou ina tau tele lopo reimburse pere ai. Ia vai lale umanino. E o'o mai I le aso e leʻi toe faaolaina e le malo vaenga tupe sa faatupe ai pasese ma tonga fitiga o le fionga I le palemia o Samoa. Au tau whafonga o tau I le mafatia o le ainga, le whanau, le whaletua, I tua inga a le tioia, le lile o kanata mai whea ma le lile o stari o mafi. Tatia ia tula e pa mai foi. Fontoe ma waile toe tau whamtalaina nata o le lato whaiva o lato tiutia ia. I o Samoa. Me leo toe sa langa o fia leo ua tali mai me le sa ua vatua I lua vaiaso le nintu. Ioi. Ko sila tatou Samoa I le leanga o tangata. E le whape matu ke whaiako o le whape matu te tau selu I le fionga le li palemia. Tau te lo o tau ia tau te lau, tau te mai whai mai le li upila e king pelo, e whaai ngoa le palemia o Samoa king pelo. Tau langa mai o tau ia tau whai mai o le mkua pe pelo angi palemia. Le ase kala o kou I le melea. Le ase whamatalanga o tau I le melea. Mus, the man, ma lo whārtai, teiso le maftamai. Le ase tala o tau ia. I le mata utia o le tautua, inga leo o tautua iai. Leo, a le lau tango toe whalau watu le whaka. Whaka le, vai, e leo taipinga lau whaka, no makua o ongo a handwrite. I recorded with my phone, o kilo, koe handwrite atoa le whaka le. I lo mafaufonga. Fai e confidential. A fen kupu melea. Sa mafa fen kupu melea. Pe fa pe sa o upule e ka kaunga malu puipuia mea. Ia, isa ule fa sa mora tamai fa sa mora upu fa parangi confidential. E ao o na malu puipuia. E leso o na sa ngole i eisi tamata. Sila lau tu sa. O lona winga. Ia la ka ngaka kule e pa male e tapipi le ko kongo ngā duenga ngi ia malu. E va aia kua o maka kikele mai le upu confidential aua whanua. Sa moa o tau whafonga mai. Le lena tuturi lole melea langa I whamana mole. E leo kango handwrite le pepa lea. E ao ina o whai loa le atunu. Mea o lo whai e tangata nei. I o tau mari lia. E lo I hau se whaka. O le mea o kango vikodi lau ke fongi. Ioi. I ngā sona ngā whaila ka kiwaka e kau. Hai kau kira kau kusi lalo. Ioi. E sea. Ule mkua o mea. Ia aua Samoa ni o tau wha. Ele whape, ele aua avisiele upu le ai. So le se o kaku e kaku ke au i o kaku kai kai.
Io ai sipa lo se tai mai lona tai o Samoa me nga lenga nga sui ka kai le kai mane kai ka ai o fe au fatu spa ia le tu te vai mai o foni aso so se fe au fatu spa ia io tatu wava io tatu te tai o e tilo tu e ava io tu le epa ilona tai se mea o to va ai ava limoni ion tai e paga ka kai ava limoni nga non kai no i kuangai a o lona pale mia nga fiu fe a lo ai tala o le la tai le fontoe o i la tong tu le epa o le la tu tai e uina la titi ia le pale mia ia tu le usta ia mi falo ngona isia langa o tu tai io a le fakale le leia ona uanga ia tu mai mene o le ai mai ma le version fa papalangi a mai le lipoti le malo na fa se ia le malo le newspaper le ale observa ma le la tu inga le o le tu mai lunga le vaenga la fakale no a o tu mai lunga na to le private jet na le tio apa o mau blalo so le ranking we ai yo so te país te mi le vaenga na le vaenga tusi ta tu no fotu le epam tu ia le malon me walen pa uva pe yo te país te mi o ma tu te mau isi le mele to te le o la tu te lang ina le cha pipi ye o la tu te lang ina le cha pipi la tu te lang ina foi tu le pa yo au ma tu fi nau I point ye le ina isi ser ma tu lang yo ele mafai ona la tu pitinga mele yo o le mela le te fai atu ai ia o le na mana ia foi confidential is always a private documentation it's a private document ele te tauna so ona o le lava la pe ana o fai atu samo ele o ia o se fakano tango handwrite la o fakale ia tia upu umar fakale na vai da vanga I lunga le ia tia in my own handwriting leo failo atu leo ia u se faka langa isia eleisa u tangata o liki me se me ia tia ai o la tar sanga Samoa se fa mole se isa ilia e po fesa o le afoi le legal documents le mo le confidential documents ale o me tangata ia o faka le fa pelen feta wina aua iatu o le lipa le mia mo ana tonga fitinga fa fo mai I New Zealand mai le aso luas fun martasi I le aso luas fun malvalu September 2025 faka pui lua fufa fa pitoa se fulu ilau fono tang ilana fono tanga faka 20 lu sufa fa pitoa se fulu aso fa raile se fulu maleiva September 2025 na tala noaina ai ele ka peneta le pepa pika pepa ka peneta luas furu malfa pui tasi o iwa tasi ma fa maoni ai le tu ua o le atunu ele afionga I le pale mi honorable la uli ale malitoa pola tai vaule o te Fosi Smith mo le fatinoina o ana tonga fitinga fa fo mai I New Zealand mai le aso luas furu matasi I le aso luas furu malvalu September 2025 e fatu peina le pale mia pasese o vaalele totongi o tonga fitinga maisi vai ngā tupe e au fiai a pitanga ma tau mafatanga I le taimi nei ona o le tūlanga fa ale tonu o lo o iai nei vai ngā tupe ale malo te vai isi le māneia o le māneia o le mafuanga o le mafuanga na lotu ai le ainga o le nei pale mia e tutongi aisia
ele I longa on tu le metalo tu pe foto afisu ya in malo e lua. Le ala na. That was the reason why. The Prime Minister and his family tried to pay his bills. Le benga ko manam. Na. E fatu peina le pale mia pasese o valele. Tutongi o tonga fitinga. Maisi vai ngā tupe e ao fiai a pitanga matau mafutanga I le taimi nei ona o le tūlanga wha le tonu o lo o iai nei vai ngā tupe isi vai se alofa I nā tele. O le vanga pepe seku le pamana vai ngā wha leanga le pāti lea. O manisi pakalafa, e solo manisi pakalafa, e whapea mai le tusi le whakale. Peitai. E le peitai. There's a but. Ina ia tausisia pea a ia inga whainga whaawai. Whainga whaawai ia. Lela utola lo natu. Ale malo mō tonga fitinga whaafo mai mō le pāle mia. O le ato e whaolaina. Whainga ia. Mele la koe reimburse le tupe. E le malo. La Kafi ila utala le vanga lea. No tue whaoila ilea. Lela o manino. O isi vai sua lea. Lenga kau whailanga I kakang ima ka upe pelo inga. Ka uleanga inga le fionga le li pare. Mi asa kau kua. Whai kau whalele whakana e mai. Whai tau whalele whakana e mai. Awanga ko o mai. Aku ke le whai kau o mai ia malam lama samo. Lea lana o whai tauwina. Wha ngese lona whai tauwina. Ilenga ngana Samoa. Ina ia man. O tau nai ewe. Na whenga kango share ilenga ngana Peritania. Nai lunga both versions. English and Samoan. Molo tau malama anga. Ile whera uto e langalangan manatu lea. Aisea. E le le loto masaro salo tuila epa maana supporters. Mana li tioia. O kou loo kou le results o morgan kau la masaro salo. Lea o tau kau whaaleanga. E mori au tau le melea. Defamation o tau langa nei e le li tio leo mankilipi. Tauwhi mankilipia. Lau ele pepelo. Ao se kau whai mai pepelo lungo le si pepelo. Ao le tai o le atu. Le fionga le li pale mie whai ai whai ngā leanga ngi kanga kai lungo le mea lea. Mea se ma le mea pepelo. Leo koe whasao mai New Zealand li o tipi o tanga vai ele so. Leo o ni toi a mai e mtapule. Lea lau whamanino mai ele so upo le malo. O ai tatu te tantonu i e sama. O le malo, so upo le malo, tangata whainga luanga le malo, po le tio ia tu te whafonga ni. O ai o tangata ia tantonu ina tatu. Ma ai utu. E tu sape whai mai o le li o whantoe ia ama. O I e lo ai le whai o le aki o le kangaka e whamkaikai o le aku. Come up with something. You can pay out of your pocket if you can afford to help out the whole nation. Lo inga mo kaka lofa. Ke ler me pisiaki. Ai lenga leo mai fai mai upu talo fai a Samoa. Vai uto. Leo ufam tala tu whakale tu oma. Tangata uma Samoa, o fai au tu e languina tu le pamare ta pipi. Tau tilo e tō tio ia tō te oto support. Tō te support ai. Ona o le tō feita i le maro. Tō te le o support o ni mea moni. Tu te lo support le mesese. E se menga ko ke langolangoina. Tu te mai nei tu fai mai o le power. Tu te mai nei fai mai o le electricity. Tu te loa. Tu te tala nolo me kau maintenance. Na tau ma fai mele maintenance sa moi me uma 20, 30, 40 years ago.
Io ne o te man mau atu e tele foi fale kongo le maintenance i le taimi o tupuala. I le taimi o tofilau. E sili fale kongo kulepa. Io au ko mai la ko ke kam fai e ko ke fia io e va ai ma sempre tu va ai masai le taimi o fenga malo te mine. Io na. Io vai se si masai ai. Io le la. Esse le mania. Io peitai ina ia tau sia pea ai ainga o whainga whaavae ale malo. Mo tonga fitinga whaafo mai mo le pale mia. O le atu e whaolaina reimburse ele malo. Vai ngā tupe o le a whaaluina mo pasese whaalele tonga fitinga maa pitanga. Mai vai ngā tupe ua whaatatawina mo le Overseas Treatment Scheme. Po le OVT. Io pe a whaamau nia le tala o le tupe lua o lua lima lua o luono. O le neifa i unga na whaia i lona tūlanga whaanati nati e tusa ai ma le vaenga tolu walu pui pui tasi. O le whaavae o le malo tutu tasi o Samoa. Ia waila leo tanoa tulunga mo meo whaakama pepa. Mo meo not only a legal document. Au mo meo o whaamaunga e au ona pui pui malu. E le so ona a vea I whafo. Mai le so na vea ia mei ni ia matu. Se wangana, o se whatangana mai malu. E ono o mai ia matu, whakane, mami whape. Leo te watu nata o Samoa le to silsila. O a ewa aipo kala me lili ne Australia na urua I saua I whafo le whakalea. A lea mata te tele le upu, confidential. Ioi, confidential, sila tutoa iai. Pese me talfia ngai, pele ai. Tula epa ma le tau vaenga. Ale heita pipi. O maia I lalo. O lava le nā ola wha maua lunga. Maia I lalo. E le leli tatu whioti fo o tatu salamo. Nei lor tatu whioti a o wha a ola ina I tatu. E le leli kako maua tu maia ava noa e salamo a tangata. Nei lor kako whioki fo. E se ava ngoa kako ilangi. Mongi ar kala le whaiatu. Ioe. Tatu te wha matala fua. Io le nā. Tatu te tilo ma le tutoa. I le tā ua o mea nei. Sau le tala whai mai upa umau lalo le autustala a Samoa I le 5 I turanga le Press Freedom Ranking. O le Press Freedom Ranking ia por faturanga ina. Ia por fatanoanga o le faturanga ina. O tangata ma le autustala lalangi. Tau whio lolo tūlanga o Samoa lua tasi lua tolu. Pena o tūlanga sifumaleiva. Pauna tau sanga iu te watu lea mai. Aina no tana no isi vai melea. Pa u maulalo le tūlanga o le autustala a Samoa I le 5 sifumaleiva. O le fasili. O i kua ia ni melea. Mai o tō le otua ia tu le epa I lana interview le sau ina ofisili ngia tu langa lea. E tu ia tu le epa ina malo. Tu ia tu le epa I le pale mia malana whainga malo. Ua mafua ina pa u mauralo I le 5 sifumaleiva tu langa olo iai autista. Au I lai I pa u mauralo lea. E whaamatala mai ia I tātou Samoa. E leo se le mea lea e whaitio I tangatai. E leo se lea lain tatu whaitio ina tustusinga ale observer. E fue lea. Pa u maulalo whapea tustusinga ale autustala tatu atu. E leo pongi sa le langi I le wa aia le langi.
tele me ta ulmur ia kasi ale mo ni mau pepelo le o amaka ko ngila por kalami kusi kala pepelo yo le ngata o le lika out o le whaka ale parliament ale cabinet lika out liki ai ato made up seva to fa la with tele yo leo o mai sa o mea o mai sa o le tala ina ia manino tatou uma o ele HRPP wa o le malo pe te le malo pe te le mai a fe e ka ke malo umai ka ke malo umai le malo o tu le mai le la usilingia ai no fotu le pa play me tu le pa fenga malo ile pa uma ulalo tu stala ona o tala pe pelo e ave ile ma si fa auto le mafia fia o le tau faleanga o lo fai te mini. Le koea inga le la aoki fai le lua malonga kau faleanga e le malolo. Yo. Tele fe fai le tala langa e refer o tala le aoki fai le lua fa matala ile matua o tangata. E ma kua pepe ke le fua ia una manatu. Kua pepe ale ke ngoe le se taipa. Mangat. Yo. La ngofanam kuai, la me malola fai fuar ku lima suiva o tustala mali po. Ele o li poki ele malo e se. Ele o vatua ele malo i false information ele o tustala. The writers, the media of Samoa wrote, created news. False news, false stories. I tu tonu ala tu tustusinga. O le ato ala tu tustusinga. Sa tu le pa play milungo le malo. Se information ave le malo le tustan. Fauta tatu ia. Se sila tatu sa moa ile matua le anga whaio i tu ingata ngata whapia. Fia tau sanga o taita i le malo. Lua sifutoto sanga o whaimpale mia o le atu. Au tau tila o tau e mo le fau le anga o le koe ngako inga. Eoi. Kasi ili foi whalongolongo me ia. Kasi ili foi whalongolongo me ia. Eoi. E seno matua ai ke a mio whakamakiki. Eoi. Whavalea koa o e fontoe, whavalea tua o e limongi. Eoi. E kaunga e whaasa oa au kamai. Nanga isa, o lea kalangoa i koke kalangoa i whakalea. Ko katkarie mau ko rikio i whakalea whai me umo. Ai ko ke le ngofa ma sipela mai i lea tunu. Ia lea. Whaamatala mai upu i le upu. Nalu ko ngofa, sea e lunga, whaemo. Alifona ko ke le whaamkala mai. Nalu ko whai mei a maua i pipelo. Leo mako maua whaka. Leo a mei a mako i mako lima whaka. O ko ngoforo ko whamatala mai au tau lava upu. Matau lia ato whaalia mai lunga le tau te le whaitaua mai me lunga. Nana whaaforinga mai e tau mai a Samoa. Yes, you have the whaka. Pawanga mea ko ngofu mai lunga. A se upu na tono nofo ta tienua a se whaitau mai. Read the whaka between the lines in front of everybody. Ako ola ko ke makamaka. Ako ua e li ako se kongi li ako se minguke. Yo, me. Yang ko whaasasanga mai loa whaamakala whaka in your own words. Whamakalanga la whaka. Ua ko whamakala ingai. Le whaamaongi o le pepelo, le pepelo le fionga le li pale mia. Pangan mea ngani ko ngofong whaalea lea mai lunga whaka. Ase upur ko ngofong ko whaikau mai whaka pei o lo whaitau atunga lea ma whaamangingo whaamalong. Between the lines, le mele. Ko ke li whaia. Ko ke li whaikau winga whapenga. Ngā ko o mai atu e nungwha me lewa ia matou whaamanginga. Le pepelo le fionga le li pare. Wangeira. Wange.
Io. Ko kilo tatu sa mo ia tula e pa. Langa yala na fefete fa peta ngata nei. O to ina le. So tatu tuli mata ia to ina le elise mela. Anga ua pa lalo ko inga le ma fai mai ili atu le ai. Ua umaru teimi. E sa o le meo lo fai mene maru. Ave le kuke le wo inga fai mai ta ua tu le lalo langi. Ia le pa mau lalo o iai ia le tatu masengo tu stala samu. Ana fam tua il malo. Esa o pese. Tengo fam ko il malo ai o le leanga o dioi. Fai tau atu le lalo langi. Leanga le whaingo ngā ruenga ad autosta. Tele le me tau le whatupu o le tala. Tele le me tau le li poti o tala se. Ia le fwoi whasa o ngili kanale. A oina li poti. Observa. Tustala. O taura. No fota ngata ma mafo fawifo ila na ngā ruenga o lo tautua ili atu. Po sa o mawha maoni whainga o lo tau whaingai. A fai mai le tau pulanga le lalangi o leo o mauraro i le 5 sumariva. O te ioe ma o ioe. O tau lata mai whiulunga na 5 suiva. A fua iai me tu te whamevesia le malo. O auto tala pepelo. O auto news ioe. E tu te nofa auto ma create. O indirect stories, news. Ele ai ni original news. Kuki power me kuki ngofa o ko mafaku o ko news. Ioe. Ele na kuki mai. Fai mai au ko cartoons. Ma ko fai mai ele o I am the Superman. Ioe le fai mai to cartoons. Ai whaalele mai le drone. O tau loa whai nami o le drone. I o tau loa. I le e mafu atu i nei Amerika. Toi di atofu ka magiki malanga drone. Ai tu te loto. E iai le limitation o le whaalele o le mele i lea. E iai le teimi ao o i na siringia. E iai le permita e whaalele le mele Aua tu te whemitai ma pifto au tō mawangi drones. Ioe. I le fau i tangata Samoa, Amerika, New Zealand, Australia na papa. I le fau. Ioe. Aua tu te vai. Le aua Samoa. O e vai le interview na la fau mai e tansea kilipila. Tu wa i tu le epa i le malo. Le pa maulalo. From the 23rd position. That was 2013. Ioe. Na tūlanga se fulu mare i vai i tatou i le tausanga luafe o toru bea. Ioe. Ia na pau ia la ia le se i o mai le ni tausanga. Pau mai ai le nare se fulu iwa. 5 se fulu mare iwa. 5 se fulu mare iwa. I lunga o lea. Leanga whainga o ripoti. Leanga ngā ruanga whaatustala. Ai nofor to ina lea, to ina loto leanga lea. Ma to ina pepelo lea. Tua ia i le whainga maru. Ia. Ane mara malelei, male atu, elo ma. Era nei loa leisia, se lango leve vesi o tusu singa menga whakoe. So ia ko ke oma ko ma whai au ko kuskusinga whapalangi whapea o koe e fia mai palangi. Ia wala. Misau sila ia ko kuskusinga whapalangi. Tasi e whaikau mai palangi. O ila le o kiela au tusitala Samoa. Ioe. Ele whaia tusitala ne inga luenga wha tusitala. Ai o su e ala tu au.
ai me i la tu ai nga vai tanga tana mawai la tu ngadwenga vai tanga te tele la tu ngadwenga i tu nga me yo no fatu foi Facebook has eyes. Facebook have eyes yo e kuko me uma e ei mata o me na tu te fai taua mai tatu yo na ko mai ngi ko feni kai mai ko drones yo ko mu faka usanga fai ei sa fai le drone na le si fon ta fo sa e ma ko mai drone mo me ma ke o ye fai mo me pu e ma ko yo so ele fo ya ma ko nga me ana ko mai ko fai mai ha ma yo ma ai utu tu stala nai o tu langa na wa vatu yo e vaenga au tu stala la langi ma vatu le to ranking au ko rank ai i le 5 sumleiva ele me ngai there's something wrong with you people pe a ele ma ile mera o ye utu yo e tuai loa i to te vai there's something is wrong with you people pe au to le mama le ranking le o rank ai utu 59 te amale afor sela yo au le li foi interview ina i tu le o tara le foi mai news me sa mor el radio sa mo elo interview o kusa mano ale a pena o le ku ina la me le interview para mio sa mo o le asa na sila na me fa le tonu e fa le ranking o tu si tala le atu o sa o ka ke ku ia mano tu le pa o ke ku ia mano tu si lo lima ia o ele ling fa pe ka ka le ku yo o tou le na ling fa pe na tanga tau le atu yo tu le pa se le fa pe lo tala nanga me mo forte mi tala no ia fon toiling pa mo wife mo forte mi tala no ia i foi i le po ngalenga inga ngale fe awore mai le me mo wai le se me le mo wai tu ngata alo tatu o sa o il tangata le o fai o ia a ko le punga mai me umangi ne ning fa pele tu yo na yo e matanga tu stala na uto o interview to ina le matua ia to ina ia malo i lo to leanga o e pa u tonu ale fui niu le la palapa le se mela le ngai ko nga fa kuskala ai ko e for malo ele o va ku al malo in kar se o ko nga you created false stories yo mela linga vesin malo o lau to nga duenga fa tustala yo wala sole ta tia i te alfakale no fianga lili pare mi se longa mo me se tali le mele langa io o leo te va ai o me highlighted confidential io e te tau ona ia se pui nga malu le malo me langa le te va i to le highlight my in the footnote the very bottom of the faka confidential highlight se fa mo moles ile le se sila to ai yo langa le wa lua ton fa sol va yaso lentene o pese tu il fakalia o pese tu il fa le ngaina ele tio ia o le fionga le ipale mia through the faka ya le te utu tilo mai faka ona upu mai o handwrite ele typing me yo tu tilo la imo me nga duenga matu ni fa sala ele fengo fi yo
ai utu. Ele fa pe o fai atu la po kalame tu la fo tu te me fa pe te fa susu par mia. Io. I fai la o le fa susu tatu po kalame par mia. E te why not? O le fa susu le metão fa susu ia. O lo susu le me se. O le mesili la nana le. Io. E te susu le me se. Nei lolo le ese mena wa susu wai. Pe no fai atu. Tu fai mei fa susu la utano ia tio ia well. What else? Io. What else? Le simta upu ai. Fa tu lo tanga. Te fa fetai ai pa anga ma o ye ta sent me kilipi ni Tawida. Ana si kilipi le mai. Pe me tu lepa. E o mai fa ba. La tu tele taliena te mai tai lo isili. Maunga Precious Chang. O mai leo tala lea. O fa longo le kilipi le no. O mai le fa ba la tu te o le poto yo to ina le. No fa foto ina ko king. E masta le mea. E no fo ma fa ingoa i si pale mi o king pelo. O yo masta. O le makua mastara la vato ina. On ko ape pelo le ko na ko ina. Le sa o mai i. Na te fa ngai na mai le tense o le plural. Ma to te le tali ina o i fo i. O ia le ia. O lona le lo to tasi o te le tali ina. Le ta mai ta i lo i sili. I ta mai ta i a maunga Precious Chang. Alena te no fong fanga mai le plural tense e te fanga ina o matou. O matou. Na te whanga ina i whaingo fia i ona tua ia. Ia i lato uma. O ia tō tasi. Na te le taria ina i a Precious Chang. Maunga. Mea te whai to ina ia. Porko inga pima ko inga o kau whale kongun mawhauwhau. Ioi. Porko inga o ngalo ia le sister-in-law o lona tali. Ioi. Lena no foma watu whaalo i sili. Le tenya le au pithem. Ma reva po ma eva. Ma sanga tenya. Tanga si sia mai nua i po ma reva po ma eva. E ngalo le to ina. O lona so o tanga lea. Ma ia control ina tasi le lo i sili. Tasi le one of the worst. Ioi. Attorney General. Al malo samo. Le tenya lea. Ioi. Ioi. La mai ngela tam fai na mai foi le lo i sili tarwai. Ioi. Sai foi le lo i sili la tele i Foni Wrestler. Ioi. Na steva e sele na tamari. Le malu wailingo to le. Ia na o ma river.
Ia lena. La saunela ina inai ile tengile. Ole makua, o kele ino ko inga po le me ea o ko e ola mu sele o le fai ai pea. Ia. Nang ko inga me e mau ko ngaka ka ia. E ngalo ia ia. Anga ko finga fai ku au o le mes e a foi. E benefita ia malanga hita pipi o le tofio o le kengele a o le kengele o le uso matua o le fafine o na tali le sai nga New York. Ko sila ka ko sa mo ia. Ia a koe wha malaua ko foi longa kari sa CEO. Si ua pepeo ka ngu koe wha makala ia papa. Ia. Aore koe a inga samo ai le aku ue. Ma o kou ia ku ke muri ai. Au ko fai mei ke wha susu le pare mia. Lai sao le mela ke wha susu ia. Even though o te lo wha susu. I am speaking the truth. Ia. Ia. Ai fa mangela ke fa. Ai mali lio tono to. Se ser menga ko ke susuai. Ko ke susua wa pe susua. Se. Ia. Ile to e ola, ile to e fai ma pale mia le tu. Ia. Ile ko fai ma se pale mia o Samoa. Wa pe, wa uma. Se ole pena le fai atuai. I fa winga se foi se o tal. Ia. Ua pele to ina ole to e nga, ole to e pale mia. Oi na ko fi susu. Oi a ko fa susu ia i ole ko e nga. O anga porokiki o makua mangumia. O anga mea uma mkwale ai mse mea. Ia. A faila ke susu ko o mangumi a susu. Sela oi. Ele anga lo mafofa. Ia. A se matu au na. O le matu te au na ile me o le ola. Galo mi o le active. Le ola me le 10 million nei. Asia o le ave iai le fatutuanga o le maturity o Samoa. Ave siri o fele ka o le maturity te lo utu. Pa wai o tangata le tutu na o tangata o auto wo mo tu paanga. Tangata tu ainga. Au se upu le lau te lenga o Samoa. Wa ioi ina lava Samoa. Ia tulanga o lo iai. Le malo, ma le whainga malo, ma le mea o lo iai. Ioi. Tu lepa, uni te whaia neo interview whavalvalea whapea. Se lele, neo whatunu tua, oi. A ua ele whalongo le pale mia. Whalongo mai le tu lepa mai savai. Sapari. Ui ke whavalvalea umi. Au te whavalvalea umi. La saungi la whai me ko kele kari inga o mai whavau. E ke lon me ka o whavau. E ke o i whavau. Ioi. Whamengila langa o upu ina lafo. Ma tu te le taria ina. E o mai whavau. E ke o i se whavau. Ia. E te whiu te ita i tō whinga le maru. O upu masani. O le me te whai ili sangata. E whai fu ili sangata ia te oi. Le makula o esa e whai me whape ia Samoa. Ele isi skanka so whai api oi. Well, somebody have to remind it. Oi. E sa tauna whamanatu sisi ia te oi. Aisea. Leanga o le mea sa e whaia ili atu. E le mawhaina e o te atu malalang niri whamanatu. E tauna ta o sisi oi. To your face. E teli umatu malalang. E te tauna e whamatala te sisi ia te oi o fōringa. Mea se i te whaia. E teli umatu. Ko mai. O fia o salfa sa onga le mele mai le sui o le malo. Fia ye. Wa o levanga umatu le me. Ale o ko o mai e ka ulanga langa. Pe pelo le pale mia nga ko kongi le malo langa treatment. O nga le ko kongi le malanga muli pe nga lu isiaki po le nga lu o nga ko kongi. Nga foi o ia inga nga malo le kam fai le fa kai fa matala mai ia sam. Yo.
o ko ia HPP o ko mai lang o ko ia maka mea o ko ngai lunga ina kai oli yo ka o ngai ko kongi mei me o ko roa ele nga o ko pe uma sa mo including na parimia ma fatutu ile tu sa mo mana malo o tupe uma tato as we yo ero ko mai ka ulangi fa matala ile atu a me o tupe malo a fe malo ia ka se malo nga oko yo ore ma ku le ma fa ma ku ma se ka fa nga le ma fa yo o fe fo ko por kiki on ma ku ma ngumi ai va ai ma ku ngi mai yo au te tu ia le malo sai lele au te tu ia le malo au ni tu ia le malo ile le anga ma pa u mau lalo tu langa tu stala le tu samo tasina tangata tu stala na langa no ina oe kangaka kusikala loko ele loko vale fai kala fa kupu mai fuana le fai kala fa kupu aku interview o ele maka upule ele o interview le malo le tu mai le temini fesili pola se manga ko le malo ai le leo kipi o kanga vai yo le kanga ka wape le kanga ka wo is not acting you know ko ola wape ai fai news here fa interview mai ile tu langa o le pa u maulalo o vanga tu stala samo ile tu langa 5 sumalivo ko sila ka ko samo e ko mai malo ka ngo interview a office kanga ka ile ko sa fa itu le e pa itu tono le lau fu le fa so ai ta mau ai ngole tu right now tu apong sa fa so atu le ai ma se me o manam na mai mo ia lo a fa ne nefu ai mulpo langa lo sama na vai nga ko apong sa ko e te loa ia la tu fai unga o la tu tala ia lo fa pe ia o le se tupe o lo ngai lo o lona le nasi da fia yo e ke loa le fai unga o na tala se o le se tupe o le mako nga va ai sa mako fia ka usa e tau mate mai la tu taimi a yo a o fau ku ia la ku kanga i kupe le manu ngo fone ka make mai la ku kai ni la ku ke pongi sa makua pongi sa le va ai yo pe ia le manu te longa vatu au tatu le tupe le malo e vatu talo tupe sta tau titilo e fela yo au se upu le fa mala mana mai na fia ngai martangata loto elea ia ile tu na malaina e malo ia e malo lo tim ia ile vai ngor su tu tas ai vai tu singa ali HRPP e se rufia ata pe o le run ia lo tim ia se HRPP auto sai lalo lo tu malo no to mai tau langi ma to PPC o vai mo tolu o le tu malo wane le to lalo auto le to lalo auto ia le vai mo ma to o le o lalo o le asi o tatu mata tu le suila o ana nga inga le la fai o foi le la ku ko kasi ai o winga yo me le banga o me ku ko kasi ele ai se me alonga i ku malo e mau ero ku le mai o le kala moni ma le fa maon io na foi fa pena mo me ma fa fonga ku ko kasi ai vai foi le upu le tau te tau langi e tatu atu sa mo tu tas o te le mimitai o te le mimitai me ta o sam o te mafa o te e aru mafa fonga i nai tua a na latu ele se me o te mita mitai
O me o te vai alo fai ia ila tau na la tu fai tu to ai o tau loa. Ele fa pen fen tu to tasi mai sa mo e no e fa lango mai sa mo i fa fo ia tu tele nei. I me uma na mate lo le ina meta o tu to tasi. Nga tau te olo me fa matala le meta o tu to tasi. Tasi ar tangata le meta o le tu noa e tu to atasi without string attached. Na oi na le tua. Oi. Mea fa ko kele mi mika ka ko malo tu to tasi. I do respect ila tona amta mai tu to tasi la tu. Ai o tele se me o te mimitai. No. Ai sia, fisili e fa lango sa mo ia tu te tele lola. E le ma faina fai to tasi sa mo na ni me na tato. Oi. Me na te fetu e pese tu le pa malana hita pipi me. Ele fai. O la so sfuma fa o masina nei. Le e amata ilo ai matala no inai mata o pure case foi le ngari le mai Australia. Le uva o tanga te le na le o ke ia o ka o fu nga ngari ia me fa pe. Le ke o tala no fu tanga ta ma filo tanga te ngo ai loila. Me fa va valea. Ya le ilo nei masine. Ilea, au ka ko va ai nei soli, kilo. Kama kamata nei ia o foi la i le tangata le wa lu e fai le tulanga o lea. O le fa le nga ina po le kwash. Ia mo meo o morianga. A le tu tangi i le ungali lea. I tau te mata foi tuto ai me nei o loia. Ala e pula ko anga maka. I kilipi la wa tu clips lo avatu e fa mau ni ai o ka se nguku pua o lungari dia o ka se nguku pua o kele la po se nguku pua o i lalo lama de masina pe nguku pua o lungari dia yo fa felan ko mai ka fai lo ia e fa saul mele yo o tele o lo tonu i le tulanga i le va ai e fa msino le tamai ta i o lo sela pali yo ale o fai tio la tro la fai tio la tro Femeni si le fatto nu e la ufionga. Ia se lo ia io e pure le complainant. E pure le complainant pe suila na lo ia pe le ai. O nei mea unga, se o kau sosoro ka mafa o fauso le whamatala. Whamatala mai lea news, whamatala mai lea news, whamatala mai lea news. Se au whaperka kohu. E au kari e aku ko e lau ngale mangi ue ka mai aku nguu. Au tau o tu te muni ta ia po ka lameo o mo meo o fuala o fasaina. Na uto lua ile samo. E tala tu mai sa mo ia tonga mfiti. Fuala o fasaina. Tala sa o le fayat. O e muni ta ia le koti mea turang whapena. Matangata o lo no foi tonga. Wa faina i mea i o fuala o fasaina. Fiti. Eoi, ana. Ai ala nin tau tatu mai sa mo. O le malosi o le whainga malo te minei. E tinea mei. La tō mai nge kele mai ko kale lunga meia. Kule pa wa le faisal drug test. Li mongi wa le faisal drug test. Fongo koe wa drug test. U faisal suenga. La ko mai nge ko vava om ko pispisao. Wa ko wo faingo ngi ko drug test. Yo. Vai. Tu unisi mele nga.
e ora o mang whakaikai ko e parmia i auto. Te tango e whai tau drug test. O le tau mawhai o le tu e tu utitia mea mātanga o le tūra i merita tu otunu. O e whai ni auto drug test. Yeah. Aso sfufalane. Le to e ilo nai ia le to e le tangi le tamaita i o ai leone o ile ngor tamaita i loia o sfua ngalo suli ka ma fo fosel o ile ngor tamaita i loia o i tamaita i loia le tu lai mai ni mo leone fai o le pe te tau pue atu. Ele mo le ngata ina whapea mai ia le tamaita i whamasino. Ele whatonua mai oe ele a foi. Ele complainant. A pe o te tau wawa i tu foi. I lau tau whaitau atu ma lau tau titilu. O lo tau whaitau mai foi le tamaita i whamasino. I le aia ina ele lo ia. Ele li o le misio. O le tamaita i o leone. I ana whai unga whai. E ui o lea o whai mai whapitoa e le whatonua tu e complainant ia po le li o asiata. Wa o asiata o le complainant ai le se whatonua o le eva ai ia le complainant i le mea sili mo ia. A whai e loa i le se o tanga o le lo ia ta mai taile o leone ma le lo ia a le rungali lea. E le o ngana na whaawau. E le o ngana whaawau. Io le mele tupu il tatu atu. O le va ai ana fa pe fai me se fa masino fo le e si i lima la tunu o ai e mana na o fas e local la tunu o le majority mana o local le ngani mo ia tana pe ana fa pe fai fa pe ngaka ku fa masino o ko fai fa masino fai loia ma fai loia sia la uma foi e le fa ma ia la tunu. Ioi. Ela ka kukalia la tatu talia. Ia tia waia. Ele te tau ona toi fa sorvi ia le case le. Ele te tau. Lenga isia ua ai la ulu le atunu i leo ngari. Ioi. Ua ai la ulu le atunu i le ngari lea. O fua i o le ai la ulu. Lea la o le toi ioi. Ala ua mua lau o ngari le tangata matou li tio a me taloka matou o le foi numera la valentau ave le ngari le suto se folu toru tangata taloka io si kele loka le ya o ia le o ilungo le vanu la toroti o ia le o ilungo le o fai famsino le o le to go fia ni masina taru le to o ana tala fau ia la kala palau vale mai le lo makua io ilunga lau valea ela va fenga mai lau valea sole se fesilia e penga o nga ai lau mai lau valea e lau valea le ku lau valea le ku ai kau ka kala mai nguko mo kwa fa valea yo o le si tangata lau mai ngiru ngali le valea o sole ia nga sio ka ia e fa i o fa tupo tala o le bili ko le ngaka fa le ngaka kule filosofi faika e a ungoa ma se fa maunga sa o me e kanu ia tatu tadia fa msion la sufa ma sinei e a matai o tala noa i le case le o asiata ia mala malungali le a la soluwa le pe o atofa ia le lato no mata le ariko no faitau se ariko uma le no faitau ina o le ariko la le newspaper te tuila
uma le ungia se no fofole ia malau kam fai consider e reconsider ia le manatu ma le mafufongo tangata o tutuila ma manua i le vala ulia le wa matu io na ova ai foi la i tu susinga no vai foi o fai fono a kapitini o va te ta i no uma fioanga ma ua lolo ai ma ua yeso la to manatu ai faafetaila lo te faalogotu nei le amai e tipi o tagava ia e tona a le tolu va'alau o le o atu a o le fono leu te talanotu ai taofi'uma va'ailima se ia vaganā ua iai se suiga le lalafa etu le'u tala tatou fo'i le malotu to'atasi lauafioga i le li'i palemia aua ne'i tetena se finagalo pe a vatu ia se te fai'uga le motu sasa'e i tulaga o tele o manatu le mea foi lele o va'a i fa'aleagaina ae o te manatu i mo mea priorities na o faitau atu o tele o va'a ia na taufetuli mai tutuila e to'atele tamaiti alo i o e korisi universities ma high schools e o atu nei Amerika ai o tosilafia foi la o le system ma Amerika e alu ai i tutuila manua i me tauaʻoga o le sama foi nei la alu faapena foi tutuila o le taimi nei o fa'auga o le ua amata na alu fa'auga iā me i tau iā iuni ia pei o le subject that was the main subject i la'u kilikili atu iai o talanoina e tutuila manua e fa'amatalatala ai ia so latou le o'o atu i le vala'aulia a lo tatou atunuu i le tulaga o mea ia ioe ia mo le tatou atunuu tatou mo le reconsideration toe feliuliua'i le tofā ma toe va'ava'ai ia ua foi ni'i vavevave ia se manatu se tasi pe o la'u lenā titilo o le o te ola le malo tele ia pe feso'ota'i ma nisi fo'i o le malo tutuila manua i nei ma matou feilo'i ma talanoa ia to'atele fo'i o latou e manatu atu i le tatou faigā mālō ma le vala'aulia ae mo le fa'atupuina o le tatou nofo lelei tatou consider le latou reason la le reason ia se'i o fa'au'uga a fanau ioe ia aua a tatou fesili fo'i la pe a fesili tatou mai le malututu o tasi oi ma pe fo'i iuni aso o iuni e tausaga i aso ia na latu ai le aeto vala'aulia mea lotu le aeto o atu isi va'a tutula manua patute lo'u tole le sesega o le mea o aso na pena tatou vaipi e matutupei o le au matutua na alo o le taimi lenei le au school livers o isi tamai they still in high school lena o tatou va'ai o lana fa'isa le au malolosi ia le foi na tatou va'ai na to'atele tamaiti universite na atu i Amerika alo i va'a o latou nu'u mafio'aga so kakou considerina le mea lea ioe aua ne'i ai ni manatu e lagalagā aua ne'i ai ni manatu fa'apea a mea ua lagona fa'apea tutuila leai atonu e te ua tali atu ni va'aselua pe tolu po le a lava pe avatu ni latou le au second string ia le se mea gai ia tali le fa'aloalo lona lua o le aiaina e tule epa ma lana HRPP ma latou leitio ma latou o fuafuaga o le fu'a a le atunu malilia o tou finagalo o le ale me ufuafua i ai le tupe ua atofa e fa'agaioi ai le fu'a mea uma o le fu'a ia o lenā o le fu'a asio tatou nu'u ua leva e le'i toe faia ioe afai e toa e 5 miliona e fanau mai se 10 miliona then why not every year kakou kilikili o le faigaluga afai e tupu tele le 5 miliona lea e sai sau asa foso fa'asiliga e sili ai se miliona se tasi pe afa miliona that's a lot of money ioe
o se tupe tele le nā tupe pe a whapea. E talia e tātou le ia le tūlanga o mai. Ioi. Ia. A o a fuafuanga tātou mālo mo tātou fua, wha mole mole. Māli lia o tō whiangaro tātou atunu. Tātou lango. Tō tele au malanga. Ne foi la o atu malanga ele ngata o usunga fono e kalesia matu e kalesia le o ta pena tu fainga malanga i Samoa nei vai aso mane na vai aso tele foi malanga fast supporters to se fulu sui matu e la tu ni Amerika i tu ton ai le tau lia ele to tele o tangata na e watu i masino yuni i fu ale ya al watu ra tangata malana afeta la Amerika ni si fautala ia tsa ai Samoa a fa peto se lau tangata ta ia feta la tanto tasi tele na tu tile ia al wa le tupe Australia al wan le tupe New Zealand ia na io Samoa le tunu we ia o mata tu le tatu teni ia wa tau ona la ona e ele ma appointment io nei ia a ole i le ai wa sauni mai le tatu producer ia au nei le tala ia to fureli suia tatu di suio lava e ene ma appointment nei ile o le isi fe au taua e au pea ona o langa sa utala no tu le mawat ile por kalame fo le uta u tatu le PG Wealth ia ole na la ala le upu e avi le mena ia le fuua anga ia le FBI ia po le nei atu e sueina ia ma o lea ua iai ua fesota i mainisi e le pea ona ufa leo ina atu a fina ufai atu o tele o iai tutonu na o le matu ainga sa iai tutonu patu umana withdraw lan tupe paura tangata le mawai i o sitasi o one of our daughters awai le lai o kiela nga faafi ia tatu ona o tatu manatua le tūlanga foi le alela o whapea mainisi o te whaailoa wha no atu le tatu watunu o lea ua pe ua crash la le ta ua le mea ua le toe ua iai tupe ua toe whatu nisi ua le mwhaina tala ia e moni ala le mea le tau mwhai mele tatu watunu moni le mele tau mwhai mele Central Bank ia matau mwhai mai ina ia tule mai mole malama anga o le ta o tatou la whamare mole ia so le whamaru atu a whai o tele sau se leni ua i tutonu au le mwhainto e tala ia e whamaru atu tatou proklame ai o te whaafetai lava ia e leo iai tutonu ia lo tangata pe ona o whailo atu ai o le nā mo i tatou ele o tau fuafua e toe sauni o i tutonu le PG ia leo a matu le whautuanga ia whamole ia awani toe to tele la tu leo wala mai at fa mole fa tu se fa salonga wale mfaina tala la tu tupe toe apa tu e tala la tu seleni ia wale mfai melea tatu atunu ia lena na e fa ngofie ono tu fa fo mai ia awani i mamau mo tu ia lena tu langa fa pena ia ele manatu ua mai amala u tu mo oile ne yasu ona o lela ta pena masala polisi todos minute ia ona ua foi la ia le no fonga nei ia es anga ia tu le fa mo nei fiafi ia taiao ena tatu toe tala no fo ile aso taiao ile tatu por kala me masani
ke ai ia pe ese tatu malo o le aso ataiao ia o tatu proklamasani e le asorua asorulu stofi ma le aso faraile ia manuia tele le ausfono ale e fakasa mai Amerika anga ia tu mo Samoa le nei vai aso manuia foi le ausfono mai Hawaii anga ia tu Samoa New Zealand ma Australia manuia le usunga fono ale e fakasa ia i lana fontele i tutonu o malua i le isi lua vai aso ia ona ia le malangona fa manuia tele i lau fionga i le parimia le au le malo ma le masiofo le parimia ia malana fainga malo manuia o tau faiva nai se lau pasene io e se fiu ale le taifau e ou le masina io e fatanga e ou let them park pe me e ou o wale taifau le masina e le minoi ma i le masina pa wale ngadua le masina susulu ma i ailo na malamalama e susulu ma i ale malamalama o le masina i le taifau matche ma taifau e sea langa foi e ou vale afu e ou le susulu mai ola au mai le masina le malamalama pena o malau tu ngadua na fionga le li parmia o le lu ile io tu upe e ou o wangase io e ou o watu le epa e ou o wali mongi e ou o wa ia le pipi ma fonkoe e ou o wa ta o toifo matua ngasea io isia na foi le winga leo tatu e le lo loto ma fofa pa wale me tatu tiro le o was mai le va ver si o na po o a le tala fa le metafor le te matua o le masina ma taifau de po e si sulu mai le masina e te vai e o le taifau fai mai lo matua ma to se ai foi ni ku e o ngi ma fa si sulu masina al me ola la e kilo le masina na te vai atu e ita ai na o le malam ala e pau nga duanga le masina o le sulu mai ai io le na la fionga le pare mia sulu ai lo malam lama i le vaenga le fili wale o te u se vaenga o situa ngai vaenga le fili o lo to fili lea manuia te lo to faiva manuia te ta i le mal manuia Samoa tatu filo i taia i le alofa maleanga le lei o le atua